I freelanceri su poduzetnici, iako ih mnogi ne doživljavaju tako. Kako bismo otklonili eventualne predrasude i upoznali freelancere o ovoj temi, razgovaramo s predsjednikom Udruge Hrvatsko društvo nezavisnih profesionalaca, gospodinom Matijom Raosom. Evo, dobrodošli u našu emisiju. Dobar dan. Freelanceri, tko su to, kako ih možemo razlikovati od klasičnih poduzetnika i zapravo ima li razlike? Termin koji Hrvatsko društvo nezavisnih profesionalaca koristi je nezavisni profesionalac. Zapravo radi se o svakome ko samostalno posluje na fleksibilnom tržištu rada, na odgovoran, savjestan način, znači isporučuje određenu uslugu ili proizvod. Freelancer je više termin koji se koristi možda u Americi. Nezavisni profesionalac zapravo kvalitetno opisuje nekoga u europskom govornom području i to je neki termin koji je u praksi Europe. Generalno, freelanceri dolaze iz najrazličitijih područja. Nekakva 3 stupa freelancinga su autori vezani uz vizualno stvaralaštvo, vezano uz riječ i vezani uz IT sektor. Naravno, tu postoji puno novih profesija koje se danas javljaju, možda poput community menadžera, jako puno web dizajnera i slično. Ali da ih svrstamo u neku skupinu, dakle jesu li to poduzetnici? Je li to poduzetnik koji već ima ili obrt otvoren ili d.o.o., j.d.o. i slično? Ulazi li i on kao pojedinac, ako je jedini recimo u svom društvu ili poduzeću, ulazi li on u vašu skupinu? Što se tiče konkretno HDNP-a, mi promatramo individualca, bez obzira da li je on inkorporiran kao bilo koji pravni subjekt ili je on zapravo privatna osoba. Znači tu spadaju i obrti i jednostavni d.o.o.-vi i d.o.o., makar i to nema previše smisla, i s druge strane svi ljudi koji posluju putem autorskog ugovora o djelu, isto tako možda ne u kategoriji nezavisnog profesionalca i studentski ugovor, jer zapravo postoji takav tip rada putem ugovora. Je li teško biti freelancer? Pa naravno da je. Mislim, tu uvijek postoje nekakve prednosti i nedostaci. Većina ljudi prema našem istraživanju je odabrala zapravo svom voljom biti freelancer. Obično se radi o ljudima koji imaju izrazito kvalitetne vještine koje lako mogu plasirati na tržište. Ono što su vjerojatno najveći problemi da kad ste vi individualac, vi osim svoje profesije morate zapravo raditi još cijeli niz nekakvih drugih operacija. Da li je to knjigovodstvo, prodaja, marketing, komunikacija na društvenim mrežama, što zapravo oduzima jako veliku količinu vašeg dnevnog vremena, a svakome freelanceru je njegovo vrijeme i znanje zapravo najveći resurs. Znači ograničeni smo vremenom i ako moramo puno vremena trošiti na nekakve, ajmo reći, birokraciju i operativne stvari, gubimo na zaradi od naše profesije. To onda znači i dugi radni sati. Definitivno. Mislim, to je pitanje zapravo osobnog upravljanja vremenom. Većinom vlada percepcija da freelanceri dosta neuredno žive u smislu kada se bude, kada rade, kako planiraju vrijeme, ali to je vrlo individualno. Teško je generalizirati da su svi freelanceri isti, jer nisu. To zapravo zaista ovisi od nekakvih osobnih vještina i kome je šta prioritet. Isto tako zavisi o struci, isto tako zavisi da li se radi iz uredskog prostora ili coworking prostora ili od rada od doma i kakva je nečija osobna, to jest privatna situacija. Znači tu ima jako puno različitih faktora koji utječu zapravo na nečiji dnevni raspored. Kako okolina, odnosno poslovna okolina doživljava freelancere? Bira li se prije freelancera za odraditi neki posao ili ipak neko poduzeće koje ima iza sebe više djelatnika i slično? Pa mislim da u našoj kulturi još uvijek puno više povjerenja se ima prema možda firmama ili agencijama, ali te stvari se mijenjaju. Znači, generalno najveća referenca za nekoga ko je nezavisni profesionalac je njegovo iskustvo i zapravo njegova lista klijenata. Tako da uvijek se stvar svodi na povjerenje. Ako neko za sebe ima stvarno veliku referentnu listu, s time dolazi nekakvo iskustvo i povjerenje
povjerenje da može odraditi određeni posao. Generalno gledano, ako trebate jednu osobu, to jest treba vam jedna određena usluga koja se treba ispostaviti, onda ne postoji nikakav problem da angažirate freelancera. Dok s druge strane, ako trebate to isto od firme, platit ćete to sigurno skuplje, zato što u realnosti firma ima daleko veće troškove, ajmo reći, hladnog pogona. Nije da ih freelanceri nemaju, ali s druge strane ipak su niži. Ne postoji taj takozvani overhead koji se javlja recimo agencijama i firmama. Htio bih se još vratiti samo na jednu stvar što smo pričali vezano da li su freelanceri poduzetnici. Mi često volimo reći da freelanceri nisu poduzetnici, nego su poduzetni, zato što zapravo pričamo o određenom načinu razmišljanja, jer poduzetnici u nekakvom klasičnom razmišljanju jesu orijentirani prema tome da njihov biznis raste, to jest da postoji veća količina ljudi. Kod freelancera u nekakvom razvoju pričamo o tome da uvijek ostaje individualac, a kada ide u nekakve veće projekte, onda pričamo da li u nekakvom zadrugarskom modelu ili zapravo projektnim timova koje mogu odgovoriti na potrebe većih klijenata i većih projekata. Ili zapravo vanjskim suradnicima. Tako je. Evo, spomenuli smo, dakle, radno vrijeme, to je jedan od izazova s kojima se mnogi susreću, ali vjerujem i poduzetnici, ne samo freelanceri. Koji su to još drugi izazovi u poslovanju? Pa, vrlo često, ono što mi primjećujemo, da kada neko kreće tek u nezavisno poslovanje, suočen je zapravo sa problemom da ne zna gdje dođe do kvalitetnih informacija na koji način uopće može poslovati. Dakle, pričamo i o porezima, pričamo o tome da li legalno posluju, da li treba otvarati pravni subjekt, kako poslovati putem ugovora. Kod ugovora je isto jako veliki problem zato što nije da postoje šprance, ali s druge strane svaki ugovor je individualno regulacija određenog poslovnog odnosa, tako da tu postoji cijeli niz problema na koje se treba moći odgovoriti na vrlo individualnoj bazi. Nama se često javljaju naši članovi i to krene sa jednim pitanjem gdje bi se zapravo ispostavilo da je to recimo razina 10 e-mailova koje se treba razmijeniti i zato mi vrlo često zagovaramo koncepciju da treba postojati mjesto koje je svojevrsni one stop shop za svakog nezavisnog profesionalca, a isto tako omogućiti uz pomoć partnera edukaciju i informiranje o mogućnostima samozapošljavanja. U Hrvatskoj, kada pričamo o samozaposlenim osobama, vrlo često pričamo o inkorporiranim freelancerima, što recimo u europskom smislu te riječi nije baš istina. Znači, svaka osoba koja zapravo privređuje za svoj život je samozaposlena osoba. Tehnički gledano, danas pričamo o samozaposlenim osobama, ljudima koji su uzeli, na primjer, poticaje možda sa HZZ-a ili nekakvog drugog financijskog programa, ali u konačnici, kad ste individualac, se uvijek suočavate s vrlo sličnim problemima. Možda je najveća podjela u tome da li postoji poslovni subjekt ili je poslovanje putem ugovora, ali što se tiče recimo potreba za uredskom infrastrukturom, edukacijom, određenim informacijama, umrežavanjem i slično, to su zapravo univerzalne potrebe na koje mi kao udruga pokušavamo pružiti odgovore. Što je s naplatom i ugovaranjem posla? Ima li tu problema? Evo, znamo, mnogi poduzetnici, iako imaju možda alate kako naplatiti, ipak ostaju kratkih rukava. Što je, evo, s onima koji možda posluju putem autorskog ugovora ili ugovora o djelu? Tu ćemo uvijek reći da se radi o začaranom krugu, zato što svaka razina će govoriti zapravo ko je odgovoran za nepoštivanje određenih rokova plaćanja. Kada su u igri autorski ugovori, autori su dosta u nezahvalnoj poziciji, ali zapravo ne mogu s ugovorom nekome zblokirati račun, što recimo inkorporirani freelancer može. S druge strane, treba napomenuti ono što mi govorimo članovima, da kada se sklapa određeni ugovor i kada se pristaje na određene uvjete, onda zapravo nema više prostora za bunjenje. Znači, ako vi pristanete da vama isplata bude u roku 90 dana, sami ste se stavili u tu situaciju. Naš stav je da nekakva maksimalni rok bude do 30 dana, jer logika je ako je neko zaposlen u firmi i prima plaću mjesečno, onda zapravo to poduzetnik treba moći osigurati svojim kooperantima. Praksa nije baš takva, znači pričamo obično o rokovima 30, 60 pa čak i 90 dana. Evo, nedugo smo u Rovinju na danima komunikacije imali baš intenzivan panel na tu temu, znači suradnja agencija i freelancera. I u principu ono što je nekakav zaključak da moramo biti jako transparentni u našim relacijama.
eskalacijama. Znači, ako stvarno rok je 90 dana i neko pristane, to onda to plaćanje mora biti u 90 dana, jer s druge strane individualac se stavlja u poziciju da mora financirati i poduzetnika ili agenciju da bi on mogao financirati zapravo svoje klijente, a to je zapravo totalno kontraintuitivno jer nema smisla da individualac financira korporaciju. I koliko takvih izazova imamo u Hrvatskoj, odnosno koliko imamo nezavisnih profesionalaca, postoji li konkretno brojka, registar? Ovako, ako pričamo o HDNP-u, mi brojimo blizu 2500 članova koji dolaze iz različitih dijelova Hrvatske, različitih profesija. Ako pričamo o statistici zapravo Europske statističke agencije, to jest Eurostata, projekcija je da ima oko 210 tisuća atipičnih radnika i samozaposlenih. Dakle, te brojke nisu tako male kao što to ljudi misle. Pitanje je zapravo koliko ljudi je vidljivo unutar određenog sustava. Recimo, jedna statistika iz 11. mjeseca 2015. godine sa HZZ-a pokazuje da poslodavci, znači porast od 50% outsourcinga u odnosu na prošlu godinu. Znači, trend je jako intenzivan. Mi volimo reći da je to negativan trend, jer nama nije intencija da svi moraju biti freelanceri i definitivno ne želimo da poslodavci, to jest naručitelji, koriste freelancere kao jeftiniju radnu snagu, jer to ne bi trebala biti poanta. Iz naše perspektive freelanceri su vrijedan resurs kojeg treba koristiti kada to zapravo situacija zahtijeva. Naprimjer, ako vi trebate ilustratora koji je jako dobar u određenoj tehnici, nema smisla da bude možda zaposlen cijelo vrijeme u vašoj firmi, nego jednostavno kad imate potrebu za takvim tipom rada ćete zapravo sklapati takav tip ugovora. Isto je možda i sa vrlo specifičnim programerima i slično. Mislim, ono što je žalosno da danas se profesije jako mijenjaju. Dakle, mi evo recimo konkretno novinari su danas u poziciji gdje sve češće i češće nemaju stalno zaposlenje, posluju putem samostalne djelatnosti, suočeni su sa zapravo velikom dozom problema jer rade za jako puno različitih redakcija, kaotičan im je život, teške su naplate, tako da svaka struka nosi zapravo nekakve svoje probleme. Ono što se mi trudimo je da članove educiramo da moraju inzistirati na određenim dogovorima i da moraju jasno reći na šta će pristati, na šta ne. Recimo kod autorskih ugovora ili bilo kojeg drugog tipa ugovora, poželjno je da se definira šta se dešava u situaciji ako se ne isplati nešto na vrijeme. Naprimjer, vani postoji praksa da ako se ne isplati nešto u dogovorenom roku, da onda taj honorar raste, na primjer, za 5%, 10% ili koliko već. S druge strane, trebaju ljudi biti informirani da ako je dođe do situacije da neko nije isplatio, da ipak postoje nekakve pravne reperkusije koje se mogu poduzeti. Malo je kompliciran proces, ali moguće je. U svakom slučaju mogu se obratiti vama, odnosno vašoj udruzi za pomoć. Mislim, mi se trudimo maksimalno koliko možemo. Naša situacija je da smo mi mlada udruga koja zapravo 99% djeluje na volonterskoj bazi. Mi nemamo financiranje niti od jedne institucije, ministarstva i slično. Trudimo se doći do određenih financija. Kako bi rekao, vjerujemo da smo na pravom putu, dajemo puno od sebe. Ono što nama je problem da zapravo udruga je nastala kao odgovor na direktnu potrebu i većina naših core članova jesu full-time freelanceri, što znači da mi isto tako moramo zaraditi za svoj život, a udruga je zapravo nešto što bi trebalo nas reprezentirati i zaštititi zapravo sve ljude u sličnoj situaciji. Ono što se nismo dotakli, a mislim da je zaista vrijedno spomenuti, jesu coworking prostori. To je zapravo još jedan, ajmo reći, izazov kako nezavisnim profesionalcima, tako i poduzetnicima. Mogu reći da mnogi kreću od ureda kod kuće. Kada se javlja potreba za coworking prostorom i što je to zapravo coworking prostor? Pa ovako, coworking je nastavak ekstenzija ekonomije dijeljenja. Znači, pričamo o zapravo korištenju kvalitetnije resursa, materijalne, profesionalne i društvene resurse koje zapravo stoje na raspolaganju u zajednici. Jako najopipljiviji dio je ta uredska infrastruktura. Coworking je daleko više od toga. Dakle, ne pričamo samo o tome da vi dođete negdje i odradite svoj posao, iako to djeluje vrlo smisleno, nego zapravo da ste okruženi ljudima koji su vaša profesionalna mreža, gdje vi možete onda otvarati mogućnosti za nove angažmane, educirati se, imati
otvarati nekakav dijalog, održavati društvenu, ajmo reći, socijalizirati se s drugim ljudima, jer vrlo često se dešava da ako ste zatvoreni u svoja 4 zida, da vi profesionalno i društveno počnete propadati radi te izolacije. S druge strane, vrlo često se može desiti situacija da više niste toliko konkurentni, jer ne pratite dovoljno trendove, ne razmjenjujete misle sa kolegama. Unatoč društvenim mrežama. Da, mislim, društvene mreže su jedna posebna priča. Ja bih rekao da coworking prostori jesu jedan fizički oblik društvene mreže koja je usmjerena više prema profesionalnoj kategoriji. Ajmo reći fizički LinkedIn, ali ironično je to da danas, koliko god se više koriste društvene mreže, ljudi sve manje i manje realno komuniciraju, a kada komuniciraju na vrlo površnoj razini. Tako da coworking kao jedan, neću reći dnevni boravak, ali jedno dnevno korištenje za nezavisnog profesionalca je sigurno najbolji izbor kako bi ostali reprezentativni i prema našim klijentima, imali društvenu zajednicu oko nas, došli do novih kontakata, novih klijenata, educirali se. Sad da se vratim jedan korak nazad. Da, mislim, najveći izazov rada od kuće ili recimo u odnosu na coworking prostore je to da nama to zapravo nije toliko, mi kao, ajmo reći, narod nismo toliko otvoreni za te stvari. Puno više volimo kontrolirati svoje okruženje, tako da se freelanceri teško odlučuju za otići u coworking prostora, koliko god to zvučalo čudno. Tako da se mi kroz platformu Coworking Croatia trudimo da zapravo objasnimo koje su prednosti i organiziramo aktivnosti gdje će oni doći u priliku da isprobaju coworking prostore i to različite coworking prostore. Jer ideja zajednice je bazirana na tome da ste okruženi ljudima koji vama najviše odgovaraju. Ta zajednica može biti više orijentirana na nekakve, ajmo reći, kreativce, više na IT, mišung te dvije stvari, društveno poduzetništvo, dakle ima zaista jako puno varijante, ali niti jedan coworking prostor nije isti. Ako pričamo opet o zajednici iz konteksta poduzetnika, coworking prostori su idealno mjesto gdje poduzetnik može doći do kvalitetnih suradnika. Znači, ako mi startamo, recimo, pričamo o nekakvom startupu, na primjer, imate dobru ideju, znate kako bi to htjeli napraviti, ali vam zapravo treba ljudi koji će to realizirati. Vrlo često u Hrvatskoj ljudi ostanu na razini ideje i onda se drže za tu ideju umjesto da naprave taj korak dalje i razmišljaju na koji način će se ideja realizirati. Dakle, vrlo često se govori da je 1% ideja, 99% zapravo konkretni rad. Mi se trudimo promovirati taj koncept i koncept u kojem je ideja bitna, ali zapravo puno bitnije da se ta ideja kvalitetno realizira. Jer onda pričamo o nečemu što je realno, konkurentno na tržištu i s druge strane može u konačnici rezultirati profitom, jer svi mi moramo od nečega živjeti i smatramo da freelanceri jesu vrijedan resurs za zapravo poduzetnike. Koliko imamo danas coworking prostora u Hrvatskoj? Imamo li ih dovoljno? Gdje ih ima najviše? Mislim, teško je reći da li ih ima dovoljno. Kažem, trenutačno ih ima više od 10, znači u Zagrebu ih naravno ima najviše. Coworking prostori u Hrvatskoj nisu, ajmo reći, klasični coworking prostori, jer su više orijentirani na ove inkubacijske, akceleratorske programe i vezano uz IT sektor. Treba će ipak još proći malo vremena dok dok ljudi stvori se kritična masa ljudi koji imaju zaista dnevnu potrebu za korištenjem coworking prostora. Čini mi se da još uvijek coworking prostori su najviše u funkciji mjesta gdje se ljudi susreću, razmjenjuju ideje, dolaze na određena događanja, edukacije, ali recimo kategorija dnevnog korisnika coworking prostora je još uvijek zapravo vrlo niska. Vjerojatno problem što se tiče naših članova je i cijena korištenja coworking prostora, jer komercijalni coworking prostor u principu da ga se koristi kontinuirano mjesec dana je otprilike nekakvih 200 eura, što je našem članu zapravo daleko previše. Naša istraživanja pokazuju da si naši članovi ne mogu priuštiti samostalni ured. S druge strane, nema dovoljno veliku zaradu da odvajaju čak i tih 200 eura. Istraživanje je pokazalo da je prosječna zarada freelancera u Hrvatskoj, znači na mjesečnoj neto razini, oko 4400 kuna. Dakle, pričamo o... To je zapravo jedna mjesečna, malo bolje reći, plaća. Pa čak i nije malo bolje, to je ispod prosječne hrvatske plaće.
ali u odnosu, znači 200 eura prema 4000 kuna, to je još uvijek jako puno. Zato mi jesmo krenuli inicijativu u Zagrebu za otvaranje coworking prostora koji je orijentiran na freelancere, na način da taj prostor bude u gradskom prostoru, koji je daleko jeftiniji kada se on iznajmljuje. Mislim, komercijalni kvadrat u Zagrebu, ajmo reći, 12 eura, a gradski je 1 euro. Dakle, vidimo da je razlika jako velika, a smatramo da grad i zapravo institucije imaju odgovornost prema tome da svakom individualcu omoguće najbolje uvjete da se on razvije u nekog ko zavređuje za svoj život i može se brinuti o sebi. Znači, to bi trebala biti ona osnovna logika da svako može realizirati svoj profesionalni potencijal i zarađivati za sebe, svoju obitelj i koga već. Ne? Evo, vratimo se na Istru. Imali u Istri nezavisnih profesionalaca? Jesu li istaknuli potrebu za coworking prostorom? Pa ovako, mislim, evo danas smo tu u Rojcu, već smo više u par navrata dolazili ovdje i pomagali Rojcu da razmišlja zapravo potencijale za coworking. Vjerujemo da će oni ići parcijalno u tom smjeru, jer postoji više coworking koncepata. Oni recimo razmišljaju u smjeru coworking hostela, zapravo coworkinga koji je više orijentiran na strance koji dolaze na određeno vrijeme, na primjer u Pulu, a isto tako prostor mogu koristiti i lokalni korisnici. U Rovinju postoji inicijativa od udruge Faro 11, tako da razvija se. Mislim, sve kod nas malo kasni, tako da nije to nikakav problem. Imamo jako puno upita zapravo od strane korisnika iz Pula, tako da sam uvjeren da će kroz možda nekakvih godinu dana sigurno postojati prvi coworking prostori i u ovom dijelu Hrvatske. Trenutačno, znači, je projekcija da do kraja 2016. će u svijetu postojati preko 10.000 coworking prostora. Znači, to su jako velike brojke. Trend je takav da brojke se udvostručuju, znači, na godišnjoj razini. Evo, sad se malo to staložilo, tako da u Hrvatskoj se to isto tako pokazuje. Mislim, prije par godina u Hrvatskoj su bila 2 coworking prostora, pa ih je bilo 5, sad ih je već čak preko 10. U Splitu postoje 3 coworking prostora, u Zagrebu sad već zapravo 5 sa određenim inkubatorima, tako da stvari se mijenjaju. Ne smijemo zaboraviti da se stvari ne mogu preskakati. Coworking Croatia je jako veliki dio posla odradila na način da smo informirali ljude, osvještavali, pripremali evente, ono što je najbitnije, promovirali suradnički mentalitet u kojem ljudi stvarno mogu osjetiti benefit zajednice koje može pomoći da realiziraju svoj osobni potencijal. Evo, ja se nadam da će im i ova emisija pomoći i da će možda čak i osvijestiti tu potrebu za coworking prostorima, pa da evo dobijemo jedan ovakav i u Istri. Hvala najljepše na gostovanju i na svim informacijama koje ste nam dali. Hvala vama. Ja bih još samo pozvao zapravo sve gledatelje koji se mogu identificirati sa part-time ili full-time freelancerima, to jest nezavisnim profesionalcima, da posjete našu web stranicu i Facebook stranicu da se malo informiraju zapravo i više o što mi radimo kao udruga. I da uđu u vašu bazu. Naravno da su članovi. Hvala vam najljepše. Lijep pozdrav.